Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Abategetsi muri Angola bashimangiye ko ibiganiro bya Rwanda byagomba guhuza Ventura na leta ya Kongo Kinshasa biri bube kabone n'ubwo Ventura byivanyemo ku munota wa nyuma. Leta ya Angola yavuze ko abanyekongo muri leta bahageze kandi ko bikenewe byose ngo bigende neza bihari. Umuryango umwe bw'Uburayi wafatiye ibihano bamwe mu bayobozi ba Ventura barimo Perezda musanzwe ari perezida w'uyu mutwe, Colonel John Mani Nzenze ukuriye ubutasi muri uyu mutwe, Jean Bosco Nzabonimpa Mupenzi ushinzwe imari n'umusaruro, na Desire Rukomera ushinzwe kuba kuriye kwinjiza abantu muri uyu mutwe, na Colonel Bahati Eraste usanzwe ari guverineri wa Kivu Amajyaruguru. Ibi byarakaje Ventura itanga kujya mu biganiro muri Angola kandi yari yatangaje itsinda ry'abantu bazayihagararira. Ikinyamakuru Chimp Report cyaziko leta ya Kinshasa yavuze ko ikomeza inzira y'ibiganiro ariko iguma murongo wa Nairobi na Rwanda. Umuvugizi wa Perezda wa Kongo Kinshasa Madame Tina Salama yavuze ko nubwo baguma mu biganiro bagomba kugira amakenga y'ukuntu Angola ishyizemo ingufu cyane. Ikinyamakuru cyavuze ko intumwa za Kinshasa zirimo mu biro bya Perezda wa Kongo, abo muri Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga ndetse no mu nzego z'igisirikare. Abasesenguzi bavuze ko kuba Ventura itari mu biganiro gukomeza kwabyo ntacyo kuhageraho kuko abategetsi ba Kongo baza kurima ibisinde bayikorera. Ibitero bigira ikintu na kimwe byahindura ku ruhembe rw'imirwano ihanganishije izo mpande zombi. Ku rundi ruhande ariko kuwa kabiri abanyekongo mu bwoko bw'abanyamurenge n'abahema bari muri Amerika bahuriye i Washington DC mu myigaragambyo yo kwamagana leta ya Kongo no gusaba ubutegetsi bwa Trump gufasha abantu babo kurekera gutsembwa muri gakondo yabo. Abigaragambye bavuze ko ubutegetsi bwa Chidi bugomba guhagarika gukoresha drone n'izindi ndege za gisirikare mu kurasa amabombe butarobanuye ku basivile bo mu Minembwe. Basabaga kandi guhatira leta ya Kongo kujyana ibiganiro batavuga mu butegetsi bari muri Ventura kugira ngo igihugu kizagire ku mahoro arambye, gutanga ubufasha ku bahunze barimo n'abanyamuke no gucyura FDLR ku bucayi cyangwa se bagasubizwa mu buzima busanzwe aho kuba intwaro ngo bakomeze kwibasira abatutsi ba muri Kongo. Nararanganisha amaso ibinyamakuru byandikirwa mu Burundi, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banditswe Perezda Ndayishimiye w'u Burundi yongeye kwibasira u Rwanda rushinja ko ari rwo nyirabayazana w'amabi amaze igihe mu bihugu byo muri kano karere. Perezda w'u Burundi Ndayishimiye yashyize ibyo birego ku Rwanda ku cyumweru gishize ubwo ari yitabiriye amasengesho y'itorero ryitwa Église Vision de Jésus Christ. Muri ayo masengesho Bwana Ndayishimiye yumvikanye abwira bari bayitabiriye ko mbere y'1959 nta kibazo cy'ivangura rishingiye ku moko Burundi bwari bwarigeze guhura nacyo, gusa nyuma iki gihugu kiza kubamo ubwicanyi bushingiye ku moko bitewe n'u Rwanda. Perezda Ndayishimiye akunze avuga ko ubwo bumwe bwanakomeje mu gihe cy'ubutegetsi bw'igikomangoma Rwagasore wabaye minisitiri w'intebe w'u Burundi, gusa ngo ishyano ryaje kugwa nyuma ya 1959 bigizwemo uruhare n'u Rwanda. Mu Burundi imbere ya 59 ntangurane twari dufise abazungu bari baragerageje kuducamwe imice gushikaho bagira n'itegeko mu 1925 rikumira abahutu bararishiraho biranka kubera hari hakiriho umwami w'abarundi yarakiriho niwe yihungiye ubumwe abo barundi n'abazungu bagira iki ntivyakunda. Haraza Rwagasore atubumwe butegeza kugumaho mugabo inyuma ya 59 niho barajyaguye gute aho hakurya mu Rwanda baradukanya abahutu n'abatutsi baricana mu 59 abatutsi bahungira i Burundi. Ubwo nyene ikibazo c'abahutu n'abatutsi kiba kiravyutse ngaha muri iki gihugu cyacu. Abanyarwanda baraje bavuye hariya baje kwandukiza abarundi rusa turandukirwa n'ikibazo c'abahutu n'abatutsi. Kare twari umwe, amacakubiri yagiye kuja mu ngiro ivyo by'abahutu n'abatutsi inyuma ya 59. Mugabo abazungu bari baragerageje biranka ngaha mu Burundi, mugabo mu Rwanda ho byarakunze. Kubera iki sinzi ibijanye n'akarangamutima k'intwaro z'u Rwanda n'akarangamutima k'intwaro z'u Burundi. Conzi nuko umwami kuva kera narindi mu Burundi yari se barundi, ntiyari se bahutu, ntiyari se batutsi. Kiya kibazo cyakogo je narabasiguriye gushikaho mbona baracumvise murabona muri Sud Kivu vraiment hari haje umutekano neza, bose baremera barashirirwa risho hasi bati dushaka umutekano wa twese, umubemba agira umutekano n'umunyamurenge agira umutekano, umufura agira umutekano w'igogwa n'abande n'ingabo zikingira bose. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 kivuye he? Murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. None u Rwanda rabaye mabi yose ibihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda. Nabo nibavyera ibibazo vyabo bantu twe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Twe mu Burundi nta muhutu n'umututsi, twe turabarundi. Nibabi wabo batwarira ku bwoko ivyo birabasha. Perezda w'u Burundi yanagaragaje ko muri 1996 abanyekongo nabo bari bunze ubumwe, gusa birangira nabo batangiye gucikamo ibice nabwo bigizwe mu n'u Rwanda. Uyu mutegetsi w'u Burundi yahaye gasopo u Rwanda rusaba kumenya ibibazo byarwo aho kwinjira mu by'igihugu cye, ngo kuko mu Burundi nta muhutu cyangwa se umututsi uhaba. Ibihugu byacu biraronka mabi avuye mu Rwanda.
nabo nibagera ibibazo vyabo badutwe bareke kwinjira mu vy'iwacu. Ico kibazo rero cagiye kuza 1996 ngiye kuraba haji Kongo nsanga imbere ya 1996 nta kibazo c'abahutu n'abatutsi carike umve mbega mvuga abahutu bavuga abatutsi nta kibazo cari kihari. Abakongomani ivyo vy'abatutsi bavyumviyo kivuye he murumva mu Burundi twakwegewe mu 59 bivuye ku vyabaye mu Rwanda. Abakongomani nabo nyene vyabaye inyuma 1996 bakwegewe nande ibibaye mu Rwanda. Jewe ndafata indege ndagenda Kinshasa kubwira abakongomani yuko abanyamurenge atari abatutsi n'abakongomani bafise ubwoko bwabo bavuga ururimi rwabo. Reka kubesha mubabeshera barabaye politize bagiye kubishiramwe politike abanyamurenge baramye ari abakongomani nta kibazo cari kihari imbere ya 1996. Narumvise avuga ngo urumva ngo ingabo ngo z'u Rwanda zirakomeye niyo mamutsi nanje ngabo mfise basha sha iyo abari batsinga mfise bazimenye gute batayaga n'Imana ngo ibereke. Uburundi burarinzwe, Uburundi burarinzwe. Genda kubwira isi yakanuye ubu ntikibwira ku mabwire. Ubu isi nayo isigaje kwirabira ukuri kurateba mugago gataba kugatsi. Perezda w'Uburundi agaragaje u Rwanda nka nyine bayazana w'amabi abera mu karere mu gihe umwana w'ibihugu byombi wari umaze igihe warazambye. Icyakora Perezda w'u Rwanda Paul Kagame yarikuye gutanga icyizere cy'uko u Rwanda n'u Burundi bishobora kuba byaba bigiye kwiyunga. Abadukoroneje u Rwanda n'u Burundi na Kongo barabanje bashyira hamwe ibyo bihugu byombi bindi ndetse ngo nabyo birwanye u Rwanda, ariko ibyo biragenda bigira uruhande bisobanuka. Sinshaka kubitindaho, turagenda dushaka kubana neza na bamwe muri abo babiri mvuze. Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'u Rwanda Ambassadeur Olivier Nduhungirehe mu cyumweru gishize nawe yari yanditse ku rubuga rwa X ko u Rwanda n'u Burundi biri mu nzira nziza yo guhagarika ubushyamirane no kumvikana, mu gihe ibiganiro bikomeje hagati y'abategetsi bo mu bihugu byombi. Kuri ubu hari impungenge z'uko amagambo ya Perezda Ndayishimiye ashobora kongera gusubiza ibintu rudubi hagati y'ibihugu by'u Rwanda n'u Burundi. Ninyebeje muri Tanzania abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika banditswe basesenguzi muri Tanzania bavuze ko igihugu kuri ubu cyugarijwe n'abanyeshuri barangiza amashuri makuru ya kaminuza bakabura akazi bagakura amashyirahamwe y'abashomeri. Bavuze ko ari igisasu gishobora kuzaturika igihe icyo ari cyo cyose niba leta ya Tanzania ititonze. Ikinyamakuru The Citizen cyenswe basenguzi bavuze ko ikibabaje ari uko leta ya Tanzania ikomeje kohereza abanyeshuri mu makaminuza kwiga amasomo kandi ziko n'abayarangije imbere yabo ibihumbi n'ibihumbi babuze icyo bakora bikabagahoma munwa ubwo ikigo gishinzwe gutanga ingwate kubiga kaminuza gikomeza kuguriza abantu n'abambere nta kimenyetso ko bazishyura batanga. Izo mpuguke zigira inama leta ya Tanzania ko niba ikomeje muri uyu mujyo izateza ikibazo mu gihugu kuko abantu benshi bari kwiga nta kintu bakora kigaragara. Ubusesenguzi bwavuze ko leta ikwiye kugira inama za kaminuza zigahindura uburyo bwo kwigisha abantu bakareka kwiga ibitazagira icyo bibamarira mu buzima bwo hanze y'ishuri. Mu minsi ishize muri Tanzania hamenyekanye ihuriro ry'abashomeri b'abarimu riteza ubwega mu gihugu risaba leta guhindura uko abantu bajya kwigisha bahabwa akazi ryise Non-Employed Teachers Association. Nyuma yaho ngo hadutse irindi tsinda ryitwa ishyirahamwe ry'urubyiruko rwabuze akazi muri Tanzania narwo ngo ruremesha ibiganiro n'abanyamakuru rugatunga agatoki ubutegetsi. Umwe mu basesenguzi asanga leta ya Tanzania ikwiye kugabanya abantu yohereza kwiga muri kaminuza ibigendanye n'uburezi kuko byagaragaye ko nta kazi gahari abantu ahubwo bakigishwa guhanga imirimo. Uwo musesenguzi asanga leta niba itagabanyije abantu yohereza kwiga uburezi igihe kizagera iki gisasi iri gukora giturika kihitana bidatinze. Kaminuza muri Tanzania nibura buri mwaka zishyira abarimu 15,000 ku isoko ry'umurimo, nyamara leta buri mwaka yinjiza mu kazi abatarenga 1,000. Ahangaha ngo ntihabarwa abariza ibindi bintu bitari uburezi. Abarimu bigisha muri kaminuza muri Tanzania bagaragaza ko ikibazo umuti washakwa wava mu kwigisha abanyeshuri barangiza kwihangira umurimo kuko ikigaragara leta ntibashije kubaha akazi ariko nayo ikareba uko yivanaho uwo musaraba wo kwigisha abantu amakaminuza itazabasha guha akazi. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfundikiye muri Uganda abanyamakuru bakoze ba muri no barandika banditswe ubutegetsi bwa Swede bwasabye Uganda kwizeza amahanga amatora aciye umucyo n'ubwisanzure umwaka utaha ubwaza amatora ya perezida kuko igihugu kigira amatora arangwamo imvururu. Minisitiri ushinzwe iterambere mpuzamahanga wa Swede bwasuraga Uganda yabasabye ko bagomba guhamya demokarasi n'ubwisanzure bwo kugira icyo umuntu atekereza. Yavuze ko abanyaswede hari bakunze gutinya gukorera muri Afurika munsi y'ubutayu bwa Sahara kubera ko usanga nta demokarasi bagira. Umwaka utaha muri Uganda hari amatora ya perezida. Biravugwa kandi ko Perezda Museveni umaze imyaka 39 nawe azayitabira ashaka manda ya 8
ikinyamakuru Daily Monitor cyanditse ko uyu mutegetsi wo mu Burayi yavuze ko Uganda iramutse ititwaye neza mu matora y'umwaka utaha yazaba itanze ubutumwa bubi ku bandi banyaburayi ari nibashaka gukorera ubucuruzi muri Afurika. Mu matora aherutse y'umudepite uhagarariye akarere ka Kawempe North muri Uganda mu cyumweru gishize yaranzwe n'imvururu ndetse bizasobanurwa n'inkiko kuko ishyaka NRM muri ku butegetsi ryanze kwemera ibyayavuyemo. Perezda Museveni ashinjwa ko ubutegetsi bwatihanganira abamunenga ndetse rimwe na rimwe agashinjwa kwiba amajwi izo mvururu zikaduka ubwo. Icyakora nyir'ubwite akunze kuvuga ko ari we wazanye demokarasi muri Uganda kandi akunda kwiyama amahanga ashinja gushaka kwivanga muri politike y'imbere mu gihugu cya Uganda.